ada Dani Amilahi wa Ibduli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini, Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan istiqomah kita dan dapat hadir di majlis dan zikir Tuhan semata-mata karena Allah, karena Rasulullah SAW, karena istiqomah kita setiap malam Jumat. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini telah hadir Al-Mukarram Al-Ustaz Zainal Fikri dan juga Al-Mukarram Ustaz Dendi. Bunyinya jangan pakai. Alhamdulillah. Ya, matanullah bituli hayati, amin ya Allah. Dan juga alhamdulillah Al-Mukarram Al-Ustaz Medis Prapto, sarjana pendidikan agama. Ya, beliau sudah sehat. Kemarin lagi sakit. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca nanti ya untuk netizen, murid abang di luar negeri maupun dalam negeri, siapkan air di depan. Jadi ada beberapa yang bertanya, bang saya perlu datang nggak untuk ruqyah dan lain-lain, karena rumahnya jauh di Bekasi. Ibu abang cuma bilang yuk sama-sama ikutin live ini yang abang sudah ijazahkan sholawat Maulana yang Maulana. Jadi abang kasih buka rahasia ya, bahwa sholawat Maulana yang Maulana itu dulu abang diijazahkan oleh guru yang keturunan Wali Songo dan keturunan para habaib Rasul, sehingga dengan sholawat ini abang bisa memberangkatkan kedua orang tua pergi haji ONA Plus. Alhamdulillah bisa beli rumah, beli mobil, kuliahin anak, satu anak yatim, 150 anak yatim dan janda-janda jompo. Nah, abang pengen kalian semua saudaraku netizen bisa mengalami seperti itu sebelum kita wafat. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan menjadi manusia sampah. Arti sampah itu maksudnya apa? Tidak berguna untuk keluarga, untuk orang lain, nusa bangsa dan agama. Untuk keluarganya sendiri aja nggak bermanfaat, apalagi untuk agama, apalagi untuk orang lain. Naudzubillah semua. Dengan berkahnya sholawat Maulana ya Maulana ini, ya, dengan berkahnya Ratib Al-Hadat dan lain-lain, dan pembacaan Al-Quran, kita yakinkan, enul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Yang mana kita? Mudah-mudahan sebelum kita wafat, hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Semua orang, semua agama, suku, bangsa dan ras. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, tetap satu Pancasila. Kita saling menghormati, saling menghargai. Jangan sampai kita diadu domba. Jangan sampai kita diadu domba menurut prinsip masing-masing. Beda mazhab berantem, beda ini berantem. Itu kayak zaman dulu. Zaman dulu itu ada satu riwayat tahun masih bujangan itu. Ya, ada tuh satu ulama, kalau sholatnya nggak pakai kunut nggak sah, sholatnya batal. Ada lagi yang nggak pakai kunut, yang pakai kunut sah, yang nggak pakai kunut
nggak sah. Jadi jangan kita diributin lagi yang begitu. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia ini damai tentram mencapai pilpres, tidak ada keributan, perang saudara, adu domba dan lain-lain. Kalau kita punya akhlak, kalau kita belajar akhlak, kalau abang belajarnya cuma talim doang. Orang yang berilmu tidak berakhlak sama juga bohong. Tapi orang berakhlak sudah jelas berilmu. Kita tidak saling menghujat, tidak saling menghina, merasa diri kita paling benar. Karena surga neraka bukan kita yang punya. Surga neraka bukan kita yang punya. Dan Allah memasukkan surga kepada hambanya bukan karena ibadahnya, sholatnya, zikirnya, sedekahnya dan lain-lain, tapi karena keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mazhab ini, bukan. Tapi karena keriduan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang punya surga neraka. Jadi janganlah kita sombong dan kita menghujat, menghina yang lain-lain. Kalau memang salah, di Indonesia ini ada undang-undang dasar, ya kan? Laporkan ke polisi, ya kan? Ada begini. Secara undang-undang dasar secara lahiriah, di polisi yang lanjutkan. Secara batiniah, secara hukum Islam, secara syariat, ada lagi undang-undangnya dari para ulama, para kiai, para habaib dan lain-lain. Begitu. Alhamdulillah di 12:30 malam-malam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan, yaitu pertama seperti biasa pembacaan Suratul Al-Quran yang dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Mimdi Suprapto, Sarjana Pendidikan Agama. Datangnya jauh datangnya dari Jember datang kemari cuma baca Quran doang. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah atau hidayah pada Ustadz dengan suksesan bahagia dunia dan akhirat. Pada beliau, tafadhal ya Ustadz, afwan. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min
الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Yang artinya, ya Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia kehendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan Allah mengajarkan kepada Isa kitab hikmah Taurat dan Injil. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, Dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Imran ayat 47 sampai dengan 49. Moga Allah lalu mencurahkan rahman dan rahim, hidayah, taufik, inayah dan maunahnya kepada kita semua dan orang yang kita sayangi. Dan Allah izinkan firman-Nya ini menjadi sahabat sejati bagi kita dan orang yang kita sayangi di dunia ini, di alam kubur dan di akhirat kelak. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita telah mendengarkan dan menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Gus Prapto, agama dari Jember. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dibaca beliau mendapatkan keberkahan, taufik hidayah pada kita semua dan para netizen. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan yaitu pembacaan tahlil, tahmid, zikir
dan Latif Al-Haddad, agama kita yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Zainal Fikri. Pada beliau, kami silakan. Tafadhal Ustaz, matanallah rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibtaibah rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita semua sebagai pengikutnya, pengikut yang selalu dan selalu berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengikut yang selalu dan selalu berusaha untuk mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita semua akan mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, di antaranya yakni nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur, dan nikmat yang paling indah yang wajib kita syukuri yakni nikmat kita menjadi umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di ini majlis di Masjid Ta'lim Ar-Ridwan. Itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memilih kita hadir di ini majlis, karena orang yang hadir di majlis itu benar-benar orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua akan mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan kita, dan kita mohon pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan non muslim yang sedang sakit, insyaallah Allah akan angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu Allah luaskan rezeki kita, agar kita bisa beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kesehatan kita punya pimpinan Masjid Ta'lim Ar-Ridwan, yaitu Haji Bagus Muhammad Ridwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan beliau. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki beliau. Amin. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasien-pasien beliau Allah sembuhkan segala penyakitnya, agar pasien-pasien beliau Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan semua netizen pecinta YouTube beliau, insyaallah semuanya yang menonton ini YouTube, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan angkat kesulitannya, dan Allah akan angkat penyakit, Allah akan sembuhkan segala penyakitnya, dan Allah akan mudahkan segala urusannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan semua hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir di sini insyaallah sepulangnya dari ini majlis, insyaallah semua kesulitan kita Allah mudahkan, dan semua hajat-hajat kita Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan dengan lantaran kita hadir di ini majlis. Insyaallah kita semua menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويكذب لمن يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أمرته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مجيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم اجعل العوش صواب القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلاد المجلس حادية منا واشلة ورحمة من مواهب فضلك ناجلة وبركة زاملة إلى حضرة سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل من أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا. Mari kita berdoa untuk Allah yarham kedua orang tua kita, untuk Allah yarham guru-guru kita, untuk Allah yarham saudara-saudara kita dan tetangga-tetangga kita. Kita berdoa sebut namanya dalam hati kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من اجتمع هنا بالسباب عدة الزواج الكاملة لله وجل نور وتعالى بين يديه. اللهم جاهد بالله من النار. اللهم جاهد كل من النار. اللهم اغفر له وارحمه وافي وابوه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه وكبر مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم ومن أجل سلطانه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت يا الله ورحمة عند الموت يا الله ومغفرة بعد الموت يا الله. اللهم حول علينا بشكرة الموت ونجاة من النار وعافية من الحساب. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودويها والأبدان وأسقيها والأبصار وديها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذل الشقاء وسوء القضاء وسوء عليه يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي وافتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب النعم
وهب الرضا وهب الرزق وهب العلم وهب المغفرة وهب الجنة يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والله الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يسر وتوسر يا الله، اللهم يسر وتوسر يا رحمن، اللهم يسر وتوسر يا رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين بالقبول. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول والإجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله رسولنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله رسولنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسلسلة الحداد بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا حاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. صحيح الرتيب وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول والإجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أمرت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بالله بكلمات الله تعالى
syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Radina billahi rabbil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabbil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Bismillahil hamdulillah wal khair wa sarul masyatillah. Bismillahil hamdulillah wal khair wa sarul masyatillah. Bismillahil hamdulillah wal khair wa sarul masyatillah. Amana billahi wal yawmil akhir tubna ila Allah ibadun zahir. Amana billahi wal yawmil akhir tubna ila Allah ibadun zahir. Amana billahi wal yawmil akhir tubna ila Allah ibadun zahir. يا ربنا واعف عنا وعن الذين كان منا. يا ربنا واعف عنا وعن الذين كان منا. يا ربنا واعف عنا وعن الذين كان منا. يا ذا الجلال والإكرام بنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين احفظ الظالمين. يا قوي يا متين احفظ الظالمين. يا قوي يا متين احفظ الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعجن. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعجن. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعجن. يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الحام يا كسب الغم يا من يهدي يغفر ويرحم. يا فارج الحام كسب الغم يا من يهدي يغفر ويرحم. يا فارج الحام كسب الغم يا من يهدي يغفر ويرحم. استغفر الله والبرايا استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصرف ومكر مجدا وعظما كلمة حق عليها النحيا وعليها النموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وسفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى البيت ثم إلى روح سيدنا مهاجر
الحاضرين إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا فاكر مقدم محمد بن بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي الدرجات في الجنة ونعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. إلى أرواح ساداتنا صوفية محققين وعلماء العالمين أينما من كانوا في مشرق الأرض إلى مغربها أن الله يعلي الدرجات في الجنة ونعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. إلى أبي سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد وبلال الحبيب عبد الله بن علي الحداد صحيب الرتيب وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي الدرجة بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسبقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أن الله يحفظ زادا وجوارا ومسافرين من المسلمين في أجمعين أن الله يصحب السلامة ويرد إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين بالخير ولطف وعافية وأن الله يطيع أعمارنا في طاعة الله ويسقي مرضانا ومرضى مسلمين أن الله يجنبنا فتنا ومهانا ما ظهر منها وما بطن. ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين أمات حسن الخاتمة عند الموت في عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول والإجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وفقنا يا كريم وفقنا يا كريم وفقنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة بالقبول الفاتحة بالإجابة والفاتحة يا جابر البلاء يا الله يا جابر البلاء يا رحمن يا جابر البلاء يا رحمن. اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء ارحمنا. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين بالقبول. حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول والإجابة وشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه على النبي. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المساحي. اللهم صل على محمد يا رب صل يا ربي وارض عن العلان اللعيمة. اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مذنب. اللهم صل على محمد يا ربي واغفر ذنوبي. اللهم صل على محمد يا ربي واستر لي عيوبي.
اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لي كروبي اللهم صل على محمد يا ربي وقفي كل مفجي اللهم صل على محمد يا ربي وقفي كل مفجي اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وعليه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita telah mendengarkan dan menyimak bacaan surat Al-Quran dan juga bacaan tahlil, tahmid, zikir dan ratib al-hadat yang dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Zainal Fikri. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi, yang kita simak dan lain-lain mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi untuk netizen, untuk abang yang di luar negeri maupun dalam negeri, siapkan air di depan yang sudah abang ijazahkan sholawat Maulana ya Maulana, ya sama-sama. Ya. Jadi jangan tadi WhatsApp abang lagi ngeluh, lagi susah, lagi ini, udah abang kasih ijazah, ya dengan makanya sholawat, amalkan sekarang. Ya. Jumat malam dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Sayyidul Ayam. Ya. Barang siapa yang mau sholawat di malam Jumat, maka 70.000 malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, kabulkan hambamu yang sedang berselawat kepada nabimu, kepada Rasulullah SAW, kepada kekasihmu ya Allah. Kabulkan hajatnya ya Allah ya Rabb. Orang-orang lagi enak tidur, orang-orang lagi pengantin baru, orang-orang lagi apa itu? Sunnah Rasul itu gak wajib malam Jumat. Sunnah Rasul itu wajibnya ntar, bukan wajib ya, sunnah. Gak sunnah muakkad juga. Nanti habis subuh, habis sholat subuh baru sunnah Rasul. Ya, karena banyak orang nggak ngerti, malam Jumat itu sunnah Rasul ya, yang sayang gini, nggak kita santet. Kenapa? Karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu pelajaran, boleh terima boleh tidak. Karena yang mau bicara ini meneruskan dari para guru-guru
para ulama, para kiai, ulama keturunan Wali Songo, keturunan para habaib, ya, yang meneruskan, memang hanya meneruskan aja, ya. Jadi yuk mari kita sama-sama sekarang baca sholawat Maulana ya Maulana dengan yakin, dengan kesucian hati kita. Siapkan air di depan. Tadi ada beberapa orang ya mau datang kemari mau ikut sholawat karena perempuan nama kesian. Udah Bu, Ibu ikutin aja nanti di live saya YouTube, karena ayat Allah itu dan sholawat itu tembus 7 lapis langit, tembus 7 lapis bumi. Makanya ada orang ngobatin dengan ruqyah jarak jauh. Ruqyah jarak jauh itu pengobatannya awal mulanya dari pemburu hantu, tim pemburu hantu tahun 2003 sampai 2007. Ngobatin orang di Arab Saudi, lagi live di TV, lagi live. Ya. Karena keyakinan kita, yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Yang mana kita? Makanya banyak paranormal yang baru-baru sekarang ini mengikuti, ya, mengikuti bagaimana cara pengobatan jarak jauh dan lain-lain. Ya, kita tidak bicara sulap, tidak bicara trik, ya, tidak bicara apa ya, hipnotis, tidak. Kita bicara yang hak. Ayat Allah itu hak, bukan batil. Al-Quran itu hak, bukan batil. Yang batil manusianya, bukan Al-Qurannya, bukan ayat Allahnya, bukan selawatnya. Ya. Kita sama-sama baca. Siapa yang ada di depan? Mudah-mudahan dengan hati yang ikhlas, ridho karena Allah, karena Rasulullah SAW. Kita mati karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapatkan syafaat karena ingin mendapatkan syafaat dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Dua, itu aja. Kita punya duit 2 triliun, punya tanah 400 hektar. Enggak kita mau mati. Bini cantik, enggak kita mau mati. Mobil mewah semua, enggak kita mau mati. Ya kita mau mati cuma tiga saudaraku. Satu, amal ibadah. Amal artinya apa? Sedekah. Sedekah anak yatim, janda-janda jompo, janda-janda cantik. Cantik playboy namanya enggak. Sedekah apa? Beramal sedekah pada janda-janda jompo, anak yatim. Sedekah pada maulid. Cinta kepada Rasulullah. Amal ibadah. Ibadah apa? Sholat, zikir, tawasul, puasa, dan lain-lain. Itu baru satu. Kedua, yang kita mau mati apa? Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Ilmu apa bang? Kalau ente bisa ngajarin orang ilmu pasang AC, ente ajarin. Biar anak bininya bisa makan. Ente punya ilmu komputer, ente ajarin dia biar bisa kerja buat anak makan bininya. Ilmu pengobatan, ilmu ruqyah, ilmu hikmah untuk menolong orang. Ilmu yang manfaat fit dunia wal akhirah.
apabila kamu ajarkan orang-orang yang dia tidak punya ilmu apa aja dia nggak punya, kita ajarkan dengan baik sampai dia berhasil untuk makan ngasih anak bininya, orang tuanya, mengalir terus pahalanya ke dalam kubur kamu, dalam kubur ente. Paham ya? Itu kedua. Ketiga, anak yang soleh dan soleha. Ini abang ulang-ulangin terus. Karena guru ngaji abang juga ngajarin diulang-ulang terus biar ingat, masuk ke otak, masuk ke hati. Jangan masuk ke kuping kanan, kuping kiri, masuk ke otak, di hati hilang. Ketiga, anak yang soleh dan soleh, atau anak yatim yang soleh dan soleha, kita ajarkan. Cuma tiga kita mau mati. Mau jabatan apa, rumah mewah, istri cantik, tanah banyak, nggak kita mau mati. Tapi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya gini, abang dulu ada yang mau kasih tanah 4 hektar. 4 hektar. Tolong Bang Haji bangunin panti asuhan anak yatim, masjid dan rumah untuk Bang Haji. Saya bangunin 4 hektar. Abang bilang nggak mau. Abang bilang nggak mau demi Allah. Demi Allah nih abang bicara malam Jumat. Abang cuma pengen 3.000 meter. Selebihnya abang nggak mau. Takut abang dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya tanah itu tidak bisa digunakan untuk kebaikan kepada Allah dan Rasulullah SAW dan kepada umat. Tanggung jawab dunia dan akhirat. Digencet tuh di dalam kubur, kita digencet di dalam kubur. Masalah tanah. Hati-hati. Abang cuma minta bangunin 3.000 meter, bukan pesantren ya, panti asuhan anak yatim. Barang siapa cinta kepada anak yatim, maka dekat dengan aku, kata Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW anak yatim. Bangunkan masjid, rumah, selesai. Dan abang yang dikubur di dalam masjid itu dikasih 4 hektar demi Allah, tapi abang nggak mau terima. 3.000 4 hektar dipotong 3.000, selebihnya berapa tuh Ustaz? Berapa Bang Haji? 4 hektar dipotong 3.000 meter, berarti 4 hektar 3 hektar 7 ya. Lebihnya kemana? 3 hektar 7.000 meter. Tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau itu abang tidak manfaatkan untuk apa? Untuk kebaikan. Untuk kebaikan di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Untuk anak yatim atau untuk apa? Untuk pesantren itu. Gak mau. Takutnya ntar abang mati, anak abang jadi rebutan tuh. 3 hektar 7.000 meter Bang Haji. Rebutan. Ini tanah bapak gue, ini tanah ini, rebut. Di dalam kubur digencet kita, digencet. Naudzubillah semua digencet dalam kubur gitu. Kalau kita tidak bisa manfaatkan yang baik, naudzubillah semua kita nggak usah serakah. Makanya ada satu orang pemerintahan yang perlu abang sebutkan nama-nama. Yaudah Bang Haji manggil Ustadz. Abang bilang jangan manggil Ustadz deh, manggil Bang Haji aja. Bang Haji Koboi gila. Abang bukan Ustadz, bukan Kiai, bukan Habib, bukan ulama. Dengarkan baik-baik. Ya.
Abang punya bukti. Jadi bukan ngomong doang. Lalu abang bilang cukup 3.000 aja. Sekarang begini Bang Haji. Saya bangunkan 5.000 meter tanah. Ya, 5.000 jangan 3.000, 5.000 takutnya kurang. Ntar para yang parkir, yang maulid, yang begini, yang begini kurang. Ya. 5.000 meter sampai jadi masjid panti asuhan anak yatim. Bukan pesantren ya, panti asuhan anak yatim. Ngasih makan anak yatim. Bukan pesantren, beda. Dan gratis. Ya. Boleh kasih bangunan rumah. Amin. Karena kalian netizen nggak tahu kan, taunya bang begini ya, Bang Haji Kowe gila. Tapi kan yang tahu hati kita hanya kita dengan Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Jadi untuk netizen, untuk abang luar negeri maupun dalam negeri, tolong jalankan dengan baik sholawat ini semuanya untuk membantu orang, siapapun orangnya, Bhinneka Tunggal Ika, dalam suku, ras dan agama, selalu abang. Kita tolong semua agama, semua. Ada di Indonesia ini bermacam-macam agama yang perlu kita hormati dan hargai. Sama-sama saling menghormati. Jadi, yuk kita sama-sama doakan abang. Doakan abang biar sehat, biar kuat lahir batin, biar panjang umur, bisa melaksanakan cita-cita abang sebelum meninggal, sebelum wafat. Cita-cita abang itu, demi Allah, demi Rasulullah, nih malam Jumat nih, 1:30 nih, catat oleh malaikat. Jadi setiap malam Jumat itu Allah turunkan 70.000 malaikat pada orang-orang yang berzikir, yang bertawasul, yang baca ratib dan lain-lain itu, baca Quran Allah turunkan. Jadi catat, Raqib dan Atid. Tapi ada lagi malaikatnya khusus bela khusus malam Jumat. Itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan bukan pahala saja tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nyumbang 1.000, nyumbang 50.000, pengen dapat 50 juta, namanya kita perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen bersedekah atau apa, bukan mengharapkan pahala saja, tapi mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya netizen mungkin pernah dengar, nah, ada satu ulama, satu kiai yang sedekah, yang zikir, yang puasa, yang berbuat kebaikan semuanya, tidak melakukan dosa, puasa dan lain-lain, tapi masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Ya Allah, naudzubillah subhanallah. Seorang ulama, seorang kiai, nggak pernah melakukan dosa, sedekah, puasa, zikir, kenapa masuk neraka? Itu. Jadi jangan kita merasa paling hebat. Kita udah puasa, udah zikir, udah baca kitab, udah begini, udah wah, kita paling hebat gitu. Paling suci. Jangan seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Berarti ya mutakabir, ya sombong hanya Allah Subhanahu wa taala.
Pakaian aku kau pakai ya manusia. Berarti engkau sombong pada aku hancurkan, kata Allah. Kalau Allah bisa ngomong, dikepret ente dikepret. Cuman Allah diam aja. Kalau seandainya Allah ngasih hukuman kepada manusia langsung dikepret, ya masjid penuh, tiap hari orang puasa Senin Kemis, tiap hari orang puasa Senin Kemis, kan? Masjid penuh puasa Senin Kemis, buat sedekah dan lain-lain. Makanya kita disuruh mengaji dan mengkaji diri kita. Gitu. Apakah kita sudah suci, sudah benar, sudah hebat? Gitu. Itu aja. Yuk kita kaji diri kita. Abang hamba yang doif, zalim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Sampai detik ini abang hamba yang zalim, pendosa di mata Allah. Makanya berzikir sama Allah, makanya berselawat, makanya beristighfar, makanya minta ampun sama Allah. Setiap malam Jumat, kalau bisa tiap hari. Nah, Majelis Taklim dan Zikir ini bukan baru 2013 saja, bukan baru sekarang. Kalau kalian nggak percaya, datang ke rumah abang kasih lihat akta notarisnya. Majelis Taklim dan Zikir Al Ridwan itu tahun 1995 di Bukit Duri. Datang kemari kalau nggak percaya, abang kasih lihat akta notarisnya. Ini diperpanjang. Itu saudaraku ya. Jadi abang bukan merasa sombong. Yuk sama-sama kita hamba yang doif, abang hamba yang doif, zalim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Yuk sama-sama. Jangan kita diadu domba. Jangan kita dengan ini dengan ini. Jangan udah capek, ya. Capek karena dosa kita. Ada satu ulama, bukan habaib ya, guru abang, nasihatin abang, Ji, ente jangan ikut campur ya, masalah nasab, ente jangan ikut campur. Iya guru, iya Pak. Emang kenapa Pak? Lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya, lain pula keyakinannya dia kepada Allah dan Rasulullah SAW. Itu doa. Coba camkan baik-baik. Yuk kita omongan tadi itu dari guru abang, yuk kita dalemin ke hati kita. Ente jangan ikut-ikut Ji. Ya guru, emang kenapa? Karena lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya, lain pula keyakinannya. Begitu. Udah itu jangan ikut campur deh, jangan ikut-ikutan deh. Ente diam aja, ente doain aja. Biar semuanya pada sadar dan tobat. Nggak jadi perang saudara. Nggak jadi sombong. Ya mutakabir, yang sombong hanya Allah. Biarin aja. Para ulama, para kiai, para begini, para abad, biarin aja. Itu oknum yang nggak ngerti, yang hatinya dimasukin setan hawa nafsu, Emang bentar mau perang saudara, habis gitu. Kata guru aneh, kalau perang saudara, habis presiden perang saudara. Kayak kemarin 2019, pada diem semua tuh. Abu Janda diem sekarang, yang lainnya pada diem sekarang. Hah? Kalau mau tes DNA, ke tes DNA, kata guru saya yang keturunan Wali Songo, 9 wali, tes DNA semua. Keturunan Habaib tes DNA, keturunan Wali Songo tes DNA semuanya. Biar bareng sama-sama, turunan mana?
Apa turunan Jatinegara antar? Apa Bukit Duri? Oh, Bojong. Allah Akbar. Gitu ya. Itu kan pesan guru saya. Makanya saya nggak ikut campur. Tuh. Ya. Jadi TN gift gitu. Ya. Orang sudah tes DNA, ya itu juga tes DNA gitu. Jadi jangan nyuruh sebelah pihak gitu ya. Jadi saya mohon maaf lahir batin tidak ikut campur. Saya di orang tengah. Karena saya punya guru keturunan Wali Songo. Saya punya guru keturunan juga Rasul. Udah, titik. Itu aja. Jadi mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua. Ya, mau pilpres ini jangan ada perang saudara. Ya, jangan kita juga sombong, jangan kita juga merasa benar, merasa diri kita paling hebat. Siapapun orangnya, mau oknum manapun. Ya, udahlah. Tawain ntar. Umat Islam, perang saudara diketawain. Yang ketawain siapa? Ente tahu dah, yang ketawain siapa? Jadi ya, kita mulai ya. Mari kita baca selawat. Mohon maaf lahir batin tadi. Siapin semuanya lawatnya. Ya. Tadi ada yang dari Bekasi, dari Medan, dari ini yang minta sholawat ya, yang sedang sakit. Dan abang dari Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Jepang, Cina, Korea, Arab Saudi, siapin. Ya. Sholawatnya. Coba di itu ada tuh bagus dari Majalengka mau datang. Datang nggak gitu? Jadi enggak gitu. Jadi orang nggak nungguin. Udah sampai mana? Nih Kang TB. Mari sama-sama saudaraku. Tangan kita tidak mengadakannya ada garis di sini, kita tempelkan di sini, kita tahu di sini, kita mandi. Ya, itu para ulama, para kiai-kiai, dulu abang, ya, tangannya gini, ya, bersama-sama. Takut ada yang baru lupa, gitu kan. Jadi kita ingat, abang ingatkan. Bang, sekali lagi hamba yang doif, fakir, hina, pendosa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaaf. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum Sayyiduna al-Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum Sayyiduna al-Khidir Baliyat. Assalamualaikum Sayyiduna Maulana Waliyallah. Assalamualaikum Sayyiduna Maulana Habibullah.
Assalamualaikum Sayyiduna Maulana Wali Allah Mahmud Sir Fatihah. Alhamdulillah Betul Madad hadir ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Dengan berkahnya karamahnya para wali-wali Allah ya Allah. Kabulkan segala hajat pasien kami, netizen dan kami semua ya Allah, hamba yang dhaif ya Allah ya Rabb. Dan berkahnya karamahnya para wali-wali Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد ملكنا منانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تفضح رجانا إن أخطأنا أو هرب دحانا لا يصف دورنا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا الله يا رب سبحان يا الله رأسنا ساكت يا الله برحمتك يا ربي لا تفضح يا الله رجانا إن أمر أعيانا أو دهر عنانا لنرجو من جانا إلى من مولانا مولانا يا مولانا يا سامع sehatkan ya Allah برحمتك ikhlas segala hajat pasien-pasien kami ya Allah ya Rabb رجانا في رزقك مولانا أسحرنا الأجفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سامع يا الله يا رب يا رسول الله برحمتك يا ربي لا تفضح رجانا إلهي وبإيمانا ودمر من عادانا جد فضلا وإحسانا ليقصعنا وذنانا مولانا يا مولانا يا رسول الله دعانا برحمتك يا ربي لا تفضح رجانا باسمع سقوانا وعجب ربي دعانا جمل واسل مرعانا ولا تعيب مسعانا مولانا يا الله يا رب مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا سلم بارك يا رسول الله يا سامي دعانا بحرمة سيدنا
تقبل دعانا مولانا يا سامح دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rasulullah. Semoga ya Allah Israel ya Allah diberikan taufik hidayah dan taubat ya Allah agar tidak menyerang Palestina ya Allah. Semoga Palestina ya Allah ya Rabb merdeka ya Allah. Ya Allah tunjukkanlah kekuasaanmu ya Allah, kehebatanmu ya Allah ya Rasulullah dengan bukannya salawat ala Nabi ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah ya Rabb kepada bangsa Israel ya Allah agar Palestina ini ya Allah jauhkan daripada bala, dijauhkan semuanya ya Allah, dan semoga merdeka Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga dijauhkan dari penjajahan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Maulana ya Sami du'ana bihormati Sayyidina taqabbal du'ana Maulana ya Sami Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rasulullah, kami yakin ya Allah, kami yakin ya Allah dengan kehebatanmu, dengan kebesaranmu ya Allah ya Rabb ya Rasulullah, dengan berkatnya salawat ala Nabi ya Allah ya Rabb. Semoga Palestina merdeka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga ya Allah tidak ada serangan lagi ya Allah dari Israel ya Allah. Semoga Israel tobat, sadar tobat ya Allah. Dengan kehebatan salawat ala Nabi ya Allah. Tunjukkan ya Allah di hadapan orang-orang yang tidak percaya dengan salawat, yang tidak percaya dengan Engkau ya Allah ya Rasulullah. Maulana ya Sami du'ana bihormati Sayyidina taqabbal du'ana. Maulana ya Sami دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله بشر الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami dari Yayasan Mestan dan Zikir Ridwan, Forum Pemuda Indonesia dan salah satu tim membantu memohon maaf lahir dan batin. Kita nyumbang gak seberapa kepada Palestina, beda dengan orang-orang yang kaya dan lain-lain. Tapi di dalam Islam itu ada tiga macam untuk kita menolong orang. Satu, tidak bisa dengan materi, yaitu dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, dengan doa. Bang apa itu Bang Onim ya, nikah sama orang Palestina, itu subhanallah. Jadi kita ini di dalam hukum Islam mendoakan orang itu tiga. Kalau memang boleh
dari pemerintah ya, untuk rakyat berangkat perang membantu Palestina. Seandainya dari Menhan, dari Presiden, orang umum ya, orang umum yang setiap mati jihad, kalau boleh, insya Allah banyak yang berangkat. Kita siap berangkat kalau diizinkan. Kita siap berangkat dari paranormal spiritual yang siap mati, yang bukan ngomong doang takut mati, ngoceh besar gini-gini, tapi ngebantu orang kagak, belain orang kagak, belain negara kagak. Ingat di YouTube Abang waktu 2019 ya, apabila Natuna dipegang oleh negara lain yang tidak perlu Abang sebutkan, 5 juta paranormal spiritual, Habib metafisika, jawara-jawara semua akan turun 5 juta turun ke Natuna. Alhamdulillah Allah kabulkan, tidak berhasil. Amin. Tidak dipegang. Ya. Jadi jangan kalau ada yang bilang Bang Haji ngomong doang, lu ngomong doang enggak gitu. Yuk kita minta ke Menhan, Presiden, ya kan, ke Panglima TNI yang baru sekarang. Boleh enggak orang sipil berangkat? Berangkat boleh, cuman enggak ikut perang. Cuman ngejagain, cuman ngasih makan. Dan alhamdulillah Komite Perdamaian Dunia dari Indonesia sudah berangkat 1 juta orang, kurang lebih kalau nggak salah 1 juta orang yang Indonesia untuk membantu Palestina, untuk membantu Palestina. Ya, makanya ada penghargaan dari PBB, seorang tentara perempuan yang mendapatkan penghargaan dari PBB, ya, Komite Perdamaian Dunia. Itu ya, subhanallah. Tuh, masa kita kalah sama perempuan? Malu kita, ya kan? Tapi apakah boleh ya orang umum, bukan tentara, bukan polisi, bukan TNI ikut berperang? Nggak boleh. Untuk menjaga Palestina nggak boleh. Cuman bolehnya membantu sumbangan. Kayak Bang Onim tuh, ya kan? Memberikan sumbangan makanan dan lain-lain. Kita nggak boleh, ya kan? Kita orang biasa, kita yang doib, zalim, hina, pakai pendosa di mata Allah, begitu ya. Kita lanjutkan bacaan selawat dengan artinya ya, dengan artinya. Jadi kalau yang abang sudah ijazahkan, tolong bacanya, kalau nggak bisa baca Arabnya, baca Latinnya, lalu baca artinya. Mohon kepada Allah. Suratul Fatihah. Dan abang buka rahasia abangnya, bahwa sholawat ini bersanad. Maulana bersanad. Ya, jadi bukan abang sombong, mohon maaf. Abang dengan berkatnya sholawat ini bisa berangkatkan haji kedua orang tua, ONH plus, ya, dari At-Tahiriyah. Kedua, bisa beli rumah. Ketiga, bisa kuliahin anak, beli mobil, ya, anak kuliah pakai mobil dan lain-lain. Dengan sholawat nih, makanya saudaraku netizen yang lagi susah atau apa, jalanin yang benar, yang sudah abang kasih ijazah. Orang nggak bayar kok, gratis. Yang penting yakin dengan kebesaran sholawat, dengan keberkahan ayat Allah. Sampai pernah punya bini 4 juga dengan berkatnya sholawat. Jadi kalau sholat hati-hati, kalau udah kaya jangan lupa, takutnya lupa hilang. Ya, jadi jangan main-main nih. Yang menghina sholawat berarti menghina Allah. Kenapa menghina Allah? Karena Rasulullah SAW yaitu Nabi, satu-satunya Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, kekasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW, kekasihku.
Muhammad SAW. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Yuk, kita sama-sama. Abang bukan lagi ceramah, lagi pengumuman. Sekali lagi abang hamba yang doib, dolim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Ya, jadi abang mau kaya, ya, kaya lah, ntar ya. Kayak artis-artis gitu kan. Karena abang artis di La TV dulu ya, pemburu hantu, abang artis. Jadi ada orang-orang yang baru kenal, orang-orang yang baru lahir, belum tahu abang gitu ya. Bukan abang sombong, naudzubillah, semua naudzubillah. Tapi abang ajarkan sebelum abang meninggal, apa salahnya? Abang mengajarkan apa riwayat-riwayat abang, bagaimana caranya saudaraku tidak punya utang, bahagia bisa hidupin anak istri, bisa keluarin anak istri, bisa pergi ngaji orang tua, kedua orang tua, dan lain-lain, bisa menolong saudara dan lain-lain, bisa menolong tetangga dan lain-lain. Itu. Jadi, motonya yakin, berani, tegas, istiqomah dan ikhlas kepada siapa. Jadi jadilah motonya lagi, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapa saja, mau Islam, mau Kristen, mau apa agama, bermanfaat untuk orang lain. Orang lain, keluarga, sendiri, agama, nusa bangsa dan agama. Agama apa, nusa bangsa dan agama. Siapapun orang. Sekarang kalau dokter, ya dokter buka praktek. Apa yang datang semuanya Islam? Benar nggak? Apakah Islam nggak? Pernah ke dokter nggak Pak? Nggak semuanya Islam pasiennya. Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Ditolong nggak? Ditolong. Nah kita Bhinneka Tunggal Ika, macam-macam suku dan ras, kita semua bantu. Kita tolong. Ya, walaupun ngobatin buktinya pakai begini, yang ini pakai begini, yang ini pakai begini, jangan kita hina. Lu bisa nggak menghina tapi lu ngobatin? Bisa nggak lu menghina tapi lu nggak bisa ngobatin? Jangan. Jadi Allah memberikan ma'unah, mujizat kepada para nabi, karomah kepada para wali, kepada manusia kita biasa, ma'unah yang kita harus terima dari Allah. Siapa saja yang minta tolong kita obati, kita bantu. Oh dengan cara apa? Ada yang cara pakai ruqyah syariah, ada yang ruqyah begini, ada yang begini, ilmu adat, ada yang begini. Kita hormati. Karena surga neraka bukan kita yang punya. Jadi lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya, lain pula keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikatan keyakinan kita sudah 4 belum? Yakin, enul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Udah 4 belum? Tuh, makanya jangan sombong. Yang tahu diri kita, kita dan Allah. Orang lain cuma ngelihat dari luarnya doang. Ngelihat dari luarnya doang. Ya. Makanya yang ngejelekin abang, yang begini, yang bogono, sampai sekarang abang suruh datang kagak ada yang berani. Demi Allah gak ada yang berani abang suruh datang. Pembuktian ayat-ayat Allah dan di Muhammad. Bukan nantangin, enggak. Cuman dia yang ngomongnya menghina, ngomongnya ngecilin, ngomongnya kayaknya kita gak punya Tuhan, kita kayak gak ibadah sama Allah, kita gak zikir sama Allah, gitu. Cuma nyari konten doang gak masalah lah, terserah lo, kan begitu. Kalau ngomong gede doang di YouTube, di TikTok, di snack ya, cuma datang kemari, gitu ya, datang kemari, tabayun, duduk bareng-bareng. Yuk, mau gimana? Begitu, itu baru punya akhlak, punya sopan santun, pernah pesantren, pernah mengaji talim muta'alim, jadi solihin dan lain-lain, begitu. Cuma nyari duit, cuma di TikTok, di snack, cuma menghina orang doang, ngecilin orang, baci kaleng itu namanya.
Baji kaleng. Ya Allah, baji kaleng. Buka rumah abang, buka map. Buka map rumah abang, buka aja Bang Haji Ridwan pemburu hantu, keluar mapnya. Ya, datang jangan mendadak, takutnya abang lagi tidur. Abang terima pasien pada maghrib, ya sampai subuh. Pagi lagi abang layani. Oke? Ya, mohon maaf lahir batin. Kita lanjutkan yaitu membaca sholawat dengan artinya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum Sayyidina Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum Sayyidina Khidir Baliyat. Assalamualaikum Sayyidina Maulana. Assalamualaikum Sayyidina Maulana. Assalamualaikum Sayyidina Ya Allah Mu'alim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulana ya sami du'ana. Maulana ya sami du'ana. Wahai Tuhan kami, wahai yang mendengar doa kami. Rahmatika ya Rabbi la taqturujana. Dengan rahmatmu ya Rabbi, jangan kau putuskan harapan kami. Maulana ya sami du'ana. Wahai Tuhan kami, wahai yang mendengar doa kami ya Allah. Dihormati Muhammadin balikna munani. Dengan rahmat Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah kami kepada cita kami. Dengan rahmat Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah cita-cita tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami ya Allah ya Allah. Inna in akhtana ahad bundahani. Sesungguhnya apabila kami salah atau ada bencana yang menimpa kami, la yasidurana goiruka ya Maulana, maka tak ada yang bisa melepaskan selain kau ya Maulana ya Allah ya Rasulullah. In amrun ayana au darun hanana. Apabila kami dalam masalah atau kesulitan yang menimpa kami ya Allah ya Rasulullah, la narju man jana ila min Maulana, maka kami tak berharap keselamatan selain darimu ya Maulana. Firaswaka Maulana ashanal fana. Dengan berharap kepadamu ya Maulana ya Allah, mata kami selalu begadang. Famnun ya Maulana bifadlika la tansana. Maka berikanlah anugerahmu dan jangan lupakan kami ya Maulana. Wa dunia Maulana bifadlika la tansana. Maka berikanlah anugerahmu dan jangan lupakan tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami, pasien-pasien kami ya Maulana ya Rasulullah. Ilahi wa bihimana wa dammir man adana. Ya Ilahi, lindungilah kawasan kami, lindungilah tetangga kami, saudara kami. Ya Ilahi, lindungilah Indonesia ini NKRI. Ilahi wa bihimana wa dammir man adana. Ya Ilahi, lindungilah kawasan kami,
tetangga kami Indonesia ini ya Allah. Hancurkanlah orang-orang yang memusuhi kami agar sadar dan taubat ya Allah ya Rabb. Ilahi wa bihimana wa damir man adana ya Allah ya Rabb. Ya Ilahi, lindungilah kawasan kami, saudara kami, tetangga kami Indonesia ini ya Allah. Hancurkanlah orang-orang yang memusuhi kami agar sadar dan taubat. Agar sadar dan taubat ya Allah ya Rasulullah. Jangan kau hancurkan ya Allah, tapi berikanlah sadar dan taubat ya Allah ya Rasulullah. Lutfadan wa ihsana li aqsana wa perbaiki kami dengan anugerah dan kebaikan-Mu yang jauh di antara kami maupun yang dekat. Rabbi isma' saqwana wajib Rabbi du'ana. Ya Rabbi, dengarkanlah pengaduan kami, dengarkanlah pengaduan tetangga-tetangga kami, dengarkanlah pengaduan pasien-pasien kami, dengarkanlah pengaduan saudara-saudara kami, dan terimalah doa kami, dan terimalah doa tetangga-tetangga kami, pasien kami, saudara kami, ya Allah ya Rabb, muslimin muslimat, ya Allah ya Rabb, kabulkanlah hajatnya untuk kebaikan. Jamil wasli mar'ana wala tuhij mas'ana. Indahkanlah besarkan hasil panen kami, dan jangan sia-siakan usaha kami, ya Allah. Maulana ya Maulana ya sami du'ana. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai yang mendengar doa kami, dihormati Sayyidina taqabbal du'ana, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, terimalah doa kami, terimalah doa pasien kami, saudara kami, tetangga kami, ya Allah ya Rabb, bismil Fatihah. Dihormati Sayyidina taqabbal du'ana, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, terimalah doa kami. Mari kita mohon di dalam hati kita masing-masing, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mari kita mohon di dalam hati kita masing-masing sekarang. Mohon kepada Allah, pada Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rabb, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga ya Allah ya Rabb, ampiasan hati-hati ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapa yang kami minta dan maafkan ya Allah. Jika Muhammad Rasul. Dihormati Sayyidina taqabbal du'ana, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, terimalah doa kami, ya Allah ya Rabbi, bismil Fatihah. Alhamdulillah. Qabul ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rasulullah. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang kita baca tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, yaitu zikir qalbi, zikir hati. Makin lampunya semua. Zikir qalbi, zikir hati. Kita pengen bercinta kepada Allah malam Jumat. Kalau manusia biasa bercintanya malam Minggu. Kita sekarang bercinta malam Jumat. Ya, cuma malam Jumat doang, artinya setiap hari kita bercinta kepada Allah, mengingat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Di hati, dan kita pegang dada kita di sebelah kiri, dan kita pegang dada kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Nanti ya, mohon maaf, abang juga masih belajar. Yuk kita sama-sama ingat kepada Allah, bukan saja di malam Jumat, tapi setiap saat, setiap detik, dimanapun kita berada. Agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Suul khotimah. Tahunnya kita lupa kepada Allah, karena kita ingat kepada Allah bukan hanya cukup sholat 5 waktu saja, ingat kepada Allah, selebihnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah semuanya. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum Sayyiduna al-Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum Sayyiduna al-Khidir Baliyar. Assalamualaikum Sayyiduna al-Maulana. Assalamualaikum Sayyiduna al-Maulana. Assalamualaikum Sayyiduna al-Maulana Ya Haji Mu'alim. بسر الفاتحة. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله. Hidupkan hati kita dengan la ilaha illallah, pegang dada kita dengan tangan kanan kita. La ilaha illallah, la illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Allahu 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 lidahnya ke atas, tempel ke langit-langit, baca di hati, tahan nafas ya. Allah, 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 tiada yang kucinta selain Engkau ya Allah. Tiada di dunia ini selain Engkau ya Allah. Tiada yang Kau ciptakan yang kucinta selain Engkau ya Allah. Aku mengingat kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa hamba ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Allah, 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 Allah. Harta jabatan wanita Engkau ciptakan ya Allah. Mati hamba tidak dibawa apapun, mati kami tidak membawa apapun ya Allah ya Rabb. Allah, Allah, Allah. Tarik nafas, lidah ke atas, baca di hati, tarik.
Allah. Allah. Allahu. 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 Tu. 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 Ya Allah. Ya kuasa dan batas Engkau ya Allah. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bismil Fatihah. Yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pengajian kita, sholawat kita, tahlil tahmid dan zikir dan lain. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bukan niat sombong, bukan niat takabur, tidak. Karena Majelis Taklim dan Zikir Radriwan ini perlu diketahui saudaraku semua, mulainya tahun 1995 ada akte notarisnya. Dan abang buka praktek, ya, jadi dukun tukang urut, ya, tahun 85, 82, lalu Al-Hikmah dan lain-lain. Sekarang itu sudah 38 tahun, tahun 2024 39 tahun. Jadi Majelis Taklim dan Zikir Radriwan ini bukan baru sekarang, bukan baru 2019 2013, bukan. Ya, kalau nggak percaya datang ke rumah, ada akte notarisnya 2000 tahun 1995. Waktu abang pulang haji 94, tahun 94 abang pulang haji konsultasi mau dikasih, tapi pengobatan tahun 85. Ya, mudah-mudahan semua saudaraku semua, doa kita tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit dan lain-lain semuanya dijawab oleh Allah, disembuhkan. Yang sedang susah dan lain-lain disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa seperti biasa oleh Ustaz Zainal Fikri. Tambah dari Ustaz Afwan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ساكيا ولا محروما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين بالقبول. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan acara ini, istiqomah kita ini setiap malam Jumat maupun bulan Ramadan atau apa tidak berhenti, tidak akan berhenti walaupun abang kemana di Singapura dan di Malaysia tetap istiqomah kita malam Jumat kita jalankan. Ya. Bisa saja para netizen, saudaraku, buat abang, kurang lebihnya abang mohon maaf lahir dan batin. Semoga hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berulang baik solusi masalah Anda. Majlistan dan zikir Ridwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komando.